ngeka zanduka wete isitwa mwana muka ayikwenda nabayumwe uto nabayumwe otwani tawaile nekweka ata nako kwenda okwenda okunenga mwana muka ayikwenda na nekwenda okunenga unatimuka wale takwekata wale olea witilo kindole taingili mwe nangela kanyonzeo kwa alama soma Biblia ile mwezi story ya Joseph na muka Potiphar unu kwekiwe muka Potiphar actually enda unenge Joseph na Joseph yasemba bakati ya jao anda bunene lawa lila manu nuko abanga no kwenda na abanga no koza jabinya Joseph yasemba ko usainge mwana ngo tembe Biblia ni Biblia by the like we read Biblia, the majority of the things the real things most of the reality ne ando inge matasemba mezo ku regret later wo kukwenda munozi zara kana tiwo kukwenda kunene haya mwana mko siti na operation na aile kwikale binda yena ata ayambia koi 6 weeks minimum ani kwa tosunu wa teleka na cheki ucha unywa nikiko abu bedroom ya chezo zako ya kwa tujibu wani aye baje na mosi anamuno wewe awoni agwekebu ayo mbumezi kwezo kitiabo wewe mbona azi ndo bakanala agwekebu eko baba mwangu le dio maji ni ya kufanya nini inakanga bedroom ya ndo ni jamaa kwa motabi by then ogwe atesi jamaa kangu ndio mukanda kuwa motabi namu yagwe masi njagule tiningine chaki kigone chale mwamina maundu menyu ni mwaile ogugo na mwetho mwandu ise ometa mamina mambo othera magathera baka makombozia makakoma tombene after you mwathu mwanga warige ni binya dio ando dio manoa waile kwanza tukadu twimutia inyoze mukebangula nikana munda kakomea wena ngamwezi ndwizibe ndu wale kwebangula andukebangule nasuka mwikavangulae na masuka ala mukomete na ngola zuka na hiyo ngwa kitanda kanoke vangula na sudwali aiye mwivangula na sudwali na wale opo keda kitanda juu kana bedroom ezu enyunga devinziwe kana deko miembiti ko mwile kwanza kata uloka theu ka white na kivuke mudi ati lazima mwegeza kuni ajo limeelewa tumia sabuni na kaluku ke mudi ukevangula I mean no kavangula mwenzako ondo mwegwana kana kila mundu akevangula na kadu kitumi ni chao kivuke dhuni I mean especially utuko with the very differently oza kaduke mudi ya mwevangula ikano wewe na go ya moka wa moka we fresh na we omothe lakini uma yutwazie thani mwako na maundu menyu mwako mamutevangulita kana we vangula ngona suka mugende kwa jai with the abailia ndeta kanondo we nasome bandu bamaba ondo ando with amewe niti na kila mundu atanga mukete kumiolongi ngwa lakini mwamino ukethe ona makagita ukola nyokola nya yakona biye ba yakona next year ba yesu mukwaje bo akuma kitandani siko ibangula achao aye na yuko muguza akethe mukono kawengi kwacha by the truth mazela tusema lo kweli does it happen it happens nimeana talama bangula nimeana talama mbemena that time by the na ingeta kanisa time mobia ba maze we not no, I'm asking for me myself and 1,000 others katika mesile tu tukisi nimeana talama ekakyo kwa kana asie kwa alama daenda kanisa ne kalibu kanisa na kanisa ne kwito by the way to my alama business and mabange de metwana na izo katwa mwiwa na kana mwiwe 10 ibeti ni meka la siande na yime si nduma to bata baze ko kilango tabia nikenu ni practice it you not word kweli nikenu keke kana ikenu ni practice it ko umwe bangulu with ya ona masangi mundu kwatwa ni bata environment ni conducive na we musafi na kingi ngwenda weda especially akani mutu kwebundezia kwekasa muno ona whether no the dia awumene mama the la muno kuyaka aka after some time with ya no regain binya na then I mean no wege maundu asu no do lawa makwe go with the time and especially na mebangula na mazuka na zudwale na magejongu akitanda ubika abandu uzi kana kila matumia uketha bedroom izu baka yina muke na awume bedroom yaka kikoni mama mbe kusembanza na kwambia complain ndo amukamena jao meiko ona ale agotabia amama ndo otabia marafiki kana bangwezi yaute kana makambia kula sana ndo ongetwa twita hata
mundu ta atende dodoge side chick kama to side chick me dhambe bedroom to sandala na tuta to side sita hii side heni matuko anono ti chick imwe ngoko matuka kuinene azu nimezeka naomba nimadragje wano the kwa hiyo dinisia kaza idhambi jao idhambi bedroom na pia mwega Yesu dwale sie gona na masuka ni dhambi nuru kata logu amina wa ile kuinda jao ndo nikanaka line nikana wa muka kindu jambe ukabua bedroom ya nengo yetu manomba mabu ndo kada ndo nenge muthuko miwa nyomba zuti cie ndo cia nenge athuko ebo we dhamba bua na weyane kazi ndo cia gwithe bedroom yangu ni kala inde especially kitandani ningethesu Evans Katiba akasema utamenyi ni masiomu no ni makwete vio longini shabikita wapita matunga itabaki katusonge da mamunga da seta lamo asusana and thanks for the advice although I'm still single shabikita wabenjia lakazeta kasaka motangi mange wesusi abao Peter Mwanzi Mwangangi agasia mambo masi haka nani kiboko tindi nita konzi nye ndisa ukoma mitambo niti ukwete nesa na baki boko veiloli avaluka katika tuwa kiboko na ni avinganzia tinaiwa tuwa kana ondala meri Yesu matono shugule kia vata uni mekumila kwa mituki kana withi ndina ite jam Joseph Jomoa kasia tiwa manga wasia Tida Mombasa Michael Mutisia kasia tiwa mitambo ni ya Athiani FM very nice broiler yene nice ne broiler ilovi ndiga kienyeji pati kimosioka za tiwa mwe atanenda kunikila maokulio asu onde lezoritu wasengani yasia walai after kumaliza you all die hiyo time akunaga usu and I like honesty yake by the way Alexaritu wasengani yasia mamino kila mundu idhi anita wago so hiyo time ya kupanguza kukono kwe manager masi haiti akunaga ye kwe manager ukingiki kuna oti kumomoni ayuwa mezombea ati yete katambalo keki yake huwa ati na kuzizuwa itawadhe lodela anyway shabikita wa dema kulite mbona mi umwaga shot moja tu hata nikininiwa 3 ndienda usoma yonze lakini akuli tu mbona wewe amwaga ila oje moja yoka ona yake kwa hata muonza we amwaga ila oje moja yoka na sawa ombe tu wewe niweze kwendela accept indiwe maanisha hata akame ya oila imotu kanati kumwaga kukulo kweta Saa 5 na natika miongoli na 5 no tulika simoni by the way kamba wasimosi Athiani 10 ndo ano wasimoni tumabingi anza muno tuambe wa side yo na makuli wala medhi wa mebo ninayo kwa ati wakana maondo asuo mbetu nina unena mwiligeza nono tuliko nzini kidogo indi niwende na makwatia kwa alatu tambala mote natoka katika bedroom ni kwa ati mwamanyaka nani ondoa vata na alamu atu iye bauna watuta dhokoma nyebinda uidhi ni mwatu dhokomedhia wando bao mina chokila nisi masuka ni mwa tumeka na vesti na sinusia mlembo so no sio sasa ingi mata infections damo zizi nizo nazi ambeye kukiwa nini ambeye lakini by the way kana ziale masi by you though I mean alame but ndiko na nijajo tuma mondo atumia suka onena ndo tumia kiwo kemutia ni maile kwenda na tutaulo twa chao twa bedroom honestly okay this is my thinking then matumia mwachavu amazuka mwezi okamuka komea zuka isuzi ili hata mweli tala niangi kana muka kitobeta wala aya ezumo kwa niangi moya muka ono we wa muka ke bangulai akatulije ba uwe ndikati mondo I mean then kwa la zuka inge brabe da inosia ino mwe bangula nazio brabe da kitandani wa beta nduguma lo because ilengi kana izingi we dia muka meyo ba I mean honestly practically speaking saying I don't know excuse matumia nondo aya na even nyumwe tumia zuka ni hope zuka zie nyumbazi mfua andile nika namwe ga kome zuka zie na zibia no bia na mundu ume abangolwa na kiwu kipyo possibility ya kwendea ni ongeleka nondo kiwu kike dithu kana wa mweko fast omiapu with the ona mutizo akwata wa ibira kwa gukila ingi lakini kana mabangula na kidithu aikoma jimwe akikonza aikoma pimbalau lakini hapa ngurona kiuki pio with the actually no kilo ingi motivation
witha motivatiwa kwa ka mutina mu complain itakuza omunde osa tukabuka pio na ndukapivye muno ndukavangulae tu kulito kulokulola wapivye muno no kwananga o kidogo o kiasi no epangula mwemi unesa mina nesa kapola nesa are you go there with your no quarter round 2 no kona okila ingi na wewe tumia wale tumia lo soft la tu bangula mwana because ita ilogizia nikaoke thira ziani kitwe batine ingakutema titutu umete umanza la tutawel soft ukatumia na tukaduke mutia maundu ukona moka sawa aba pesha bikiungiwa ite vamwe mitamboni ya Athiani FM eta wa Isaac mwamina ambele kipindi kwa sawa and love is the key so we trust Athiani FM radio Westlands Parklands Nairobi tuko ndani eta wa Isaac Kadhucha masi swali su iko sio sawa o nini unaingia ungua mesa osweta wademari sika ezo lingi sasa ungua mesa kondo mugua mwikola nyoba